Well, ti tema tayo itang tawon kakabsat, iti Hosanna Bible Baptist Ministries, that they stand and make a difference. Now, some of us were able to join our service yesterday. Ngayon, kaya ko lang i-explain sa kabasit kakabsat, the meaning na that is stand and make a difference. At may relate pa ka dete kuha kakabsat, dete devotion ite bigat. Iti edition, the 2021 edition diti Pilipinas kakabsat. May panggap iti walking in the light. So nga in post kumanitayan, and I will endeavor to post our daily devotions, daily bread. Tapnon mabasa yung kakabsat ay 2021 edition iti daily bread tayo. Okay? But in Ephesians chapter 6, kastiti ko na tinasantuan na surat, Ephesians chapter number 6. Alright? Ephesians chapter 6 verse number 10 hanggang verse number 18. Dito kakabsat iti nakaadawan DJ tema tayo nga stand and make a difference. The Bible says, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." Sa Ilocano, panumpalan na kakabsat, agsariked kayo ti Apo ken tipig sa tipan na kabalin na. 11. Ikawensyo ti amin na kabal ti Diyos. Tapno mabalin nyo ti agtalinaed abumusor kadagiti panangalilaw iti sa iro. Tati pa nakidangdangadan tayo ket saan na may busol iti lasag kendara. No diket may busol da kadagiti ari kadagiti man nakabalin. Kadagiti agturturay ti sitnget da iti alubon. Kadagiti espiritu ti kinadakes ijay nangatngato aluglugar. Kapuna alaen nyo ti amin nakabal ti Diyos. Tapos mabalin nyo ti sumariketket iti dakes nga aldaw. Ket into na isagana yun amin adda kayo as ititipker. Bumili kayo ngarod, as ibabarikes kayo ti kinapudno, ken si kakawes kayo ti kabal ti kinalinting. Ket si sasapatos kayo ti panakaisagana ti ebanghelyo ti kapya. Kang runaan na unay alayin nyo akalasag, iti pambati iso amabalin yun to apang saraba, kadagiti iso amin adumardaran agayan ti dakes. Alain yung met apan nakakabal ti ulo ti panakaisalakan ken ti kampilan ti espiritu nga iso ti sao ti Dios gagdawdawan kayo akan kanayon kadagiti dawdawat ken karkararat babaen ti espiritu ken agsalukag kayo ang mabuyugan iti amin a panagtalinaed ken panangidawdawat kadagiti iso amin asa santo. Now, ti pinaka main text tayo kakabsat iti tema tayo kadeti verse 13. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand in the evil day, and having done all, to stand. Ibiyag tayo nga kas Kristiyano kakabsat, kat engage isuna iti daily spiritual warfare, uno spiritual combat. Deti kat panakidangadang kakabsat nga na spirituan. Nga di kabusol tayo sa antay nga makita, ngem nasikap iti na panangatakar iti biyag tayo, especially iti panunod tayo. We all know that mindset is everything. Iso nga, deti mind tayo, isot pa nakasipi yung iti biyag tayo. Central Processing Unit. All that we say, how we perceive things, how we react to things, all come from our mind. And the devil wants to take hold, mang-influence kadeti panunod tayo kakabsat. Iso nga, we are engaged in that spiritual struggle. And at times, we are defeated by Satan, iti mind tayo. We are defeated by the society, that ilubong nga makita tayo. We are defeated by self. Maabag ijenda panunod tayo kakabsat. Ket ti kayat ti Apo, deti panunod tayo, ket maarmasan, it must be armed.
for defense and for offense. Maarmasan deti panunot tayo, tapno madepensahan tayo, dagiti kinasikap iti kabusor. Ket maarmasan ti panunot tayo, tapno ti kasta, DJ pa nag-opensa tayo kakabsat, nga kas anak iti Apo agbalay tayo. That is why if you look at the picture, dahil iti mag-illustrate, DJ tema tayo, can you show the picture? Makita yung kakabsat, di background na kakabsat, kat pumarbangon nga bumigatan, han nga dati bumalim. It is a sunrise, not a sunset. Sunrise because every day, when we wake up, we have an opportunity and privilege to stand and make a difference wherever we are. As Christians, day jay kakabsat, iti kwa tayo aim, tibiyag tayo every day. Now, makita yung day tao is facing the world. So, we are facing the world. And as Christians, we must make the difference. People should see the difference kakabsat, kat distinguishing features. Anya iti dapat makita iti lubong, dagiti gagayem mo, dagiti kakabagyam, nga naidumduma, nakaigidyatam, ken nakaisal sa luminaam. Why? Because Jesus lives in your life. Agbibiyag ni Apo Jesus king Christ. So, ni Paul, I am crucified with Christ, kunana, not I, but Christ liveth in me. So, dayjay kakabsat nga status, iti dapat nga manifest, iti biyag tayo from day to day. But it is not easy as we all know in reality. Iso nga, ti kasapulan tayo kakabsat, no makita yung DJ picture, another background na DJ Knight, K-N-I-G-H-T. May sa iso na nga soldado nga equip iti armor uno armaments. So, dahil Bible, impakita na kada tayo, kung nagat having done all, put on the whole armor of God. This is the preparation that you and I should make in order to stand and make a difference for Jesus every day. Dahil panunod tayo kakabsat, masapol nga ma-mindset every day. Nga, agda digiti certain nga basic, nga banag, nga kaslang isuti agtalinaed, di panunod mga nga banag, digiti truth, principles, iso nga belt of truth, kunana di kinapudno, righteousness, di nalintag lata, di right lata, iti dapat nga nakaset di mind mo, shoes of bringing the gospel of peace, you are prepared to share the gospel anywhere to anybody at any time. And shield of faith, nga dan ka iti natibker nga pambati, tapnon saan nga umepekto king ka, dagiti gayang ni Satanas. So, makita tayo kakabsat, that today, many Christians are wounded, nasugatan, because they failed to put on the whole armor of God. Many Christians are weary, mapanugin, tihan na kaya ito di agserbi ti Apo. They are not as active like they used to be. Awanan jay dati nga regget, rekta, bara di pa nagserbi dati Apo, because handa na bantayan di panunot da kakabsat. Handa na armasan. They were not able to withstand digitoy nga evil influence wenno influence itinubong iti biagda. There are some Christians today who are wayward. I-wayward kakabsat ket mayaw awanan ti dalan na because awang protection di panunot na nga espiritual. Iso nga pagkanay idubing kami paspasan upset ni mama kadakam the whole armor of God. Idi hang kumaawatan kakabsat iti kaipapanan na tibiyag, jay sense na tibiyag ko day jay. Tilang amo gidyaget kas na Voltes 5 nga kwa uno mask rider. Nga dete ada isuot mo nga dete, you know, let's bolt in kuna na kami di Voltes 5 ka. Uno di Power Rangers, isulang mo iti kwa idubing kami. Kahit no, ang Power Rangers dahil kakabsat kan ag-transform dano kwa from human to robots. Dati protection dan that they are ready for war. So, they jay the picture di mind ko ide. So I thought, no, kuna na whole armor of God.
Makakatkatawa ka mang pampanunot ita because idi ubingat no pre ako na Lord kunak ide. Isuod ko ti belt of truth. Kasi ko pwede ingmak yan tasigat ko. Ikabil ko apo ti breastplate of righteousness. Ikawas ko apo ti shoes of bringing the gospel of peace. The shield of faith, the helmet of salvation, sword of the Spirit. Di man, kung may imagine kung ang kas-lakas jay, ngimhaan nga kas jay kakabsat, iti kay papanan di whole armor of God. No di ka di whole armor of God, different na duma-dumang aspect iso na ngamang proteher, day jay panunod tayo. Amen. Day jay ti kayat na ngasawen. So, we cannot stand and make a difference for the Lord if we do not put on the whole armor of God. So nga iti dahil tingatawin kakabsat, what our pulpit ministry will aim to do is to equip you with the truth and righteousness and teachings that will protect your mind and that will prosper your mind iti dahil tingatawin 2021. Isungahan yung nga ligtawan kakabsat, dagiti schedule tayo nga da serbisyo nga may panayag ti sa utiapo. Because you will need all of those teachings to arm your mind, to prepare your mind, to prosper your mind for the glory of God to make a difference in 2021. Okay? So, DJ kakabsat, iti kaslapan na ka-essence. When no ramen, DJ tema tayo is stand and make a difference. Ala, kuriya dakay, dita Hawaii kakabsat, Ket ag-stand kayo and make a difference for the Lord Jesus Christ. Amen. Kita na tayo di kunana di Bible nga we are surrounded by a cloud of witnesses kunana. Oo, so isudan di kiti mun una datayo met turn tayo kakabsat nga ibayong iti ebanghelyo ti Apo nga mangitakder iti pamati ket mangikasaba iti kinapudno kakabsat. Uray siya sinuman iti maupen kung natayo numasaktan. Ngayon, importante, saan tayo nga mapagledaan iti Apo. Amen. Jay kakabsat, stand and make a difference. Now, hanggang iso day, jay ti preaching ko ita, in kwak lang kakabsat, tapnon ti kastagat mayat, deti pa nakaipasok deti message iti Apo ita nga bigat. My lesson today is entitled, Positive Steps to Make in order to make a difference. Positive steps in order to make a difference in 2021. Naijay di title na. Positive steps in order to make a difference in 2021. Now, digito'y kakabsat nga steps at done. Ket ti prayer tayo kakabsat, kadayti nga message, maadal tayo ken maamuan tayo, dagiti kayat ti Apo nga addang nga aramiden tayo, so that we can make a difference in 2021. Hantay kayat kakabsat ti agkibaltang, kadagiti addang tayo ti panagbiag. Because tikunakon kakabsat, we are engaged in spiritual warfare. So, what are the positive steps to make in order to make a difference in 2021? Now, you must remember, last year is history. Napalabasan kakabsat iti last year. Of course, many things have transpired. Ado dagiti napasamat, anting nga may deny, but whatever it is, 2020 is already a history. It's just a memory. It is gone. It is over for better or worse. So, we need to move on. Kasapulan kakabsat, nag-focus tayo ti agdama. Ket kitan tayo iti masangwanan, ket kas panansamo tayo ti agdama, ket panagaddang tayo iti masangwanan, amwen tayo kakabsat, no anya dagiti nasayaat nga dangaramiden tayo so that we can make a difference for the Lord Jesus Christ. We cannot change what happened to us. Antay mabaliwan ng kakabsat no anyaman dagiti napasamak tinaglabas or what happened through us.
But by God's grace, we made it through. Kat nakita tayo kakabsat, nga ti parabor iti apo na baknang kanabuslon para kada tayo amin. And deti grace ti apo kakabsat, iso iti lamanan tayo manen nga mangtulong kada tayo to make a difference as we do these positive steps iti biag tayo. So there are 9 positive steps I'm going to share. Ngayon, for the sake of our time, ket manpasak no sa dinot pagpatinggan di oras tayo. Number 1, kakabsat, for you to make a difference, masapol nga aramidam deti number 1. Forget the past and press forward. Forget the past and press forward. Lipat mo itinaglabas, ket agpatuloy ka nga para itiapo. The Bible says in Philippians chapter 4, Philippians chapter 3, verse number 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended. Kuna hangko ibilang nadanon kon. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. As far as the ministry ni Apostle Paul is concerned, dakkel ken adon kakabsat iti na-accomplish na nga para ti Apo. Ngem saan na pa'y nga naragpat iti amin. Iso nga kunana, ti aramide mindset, this is a positive step you need to do. I will forget the things behind and I will continue to press forward toward the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Now, what are the things that we need to forget? Kahit nasawon nga lipatan, it does not mean nga awanan kakabsat nga tay awanem daytoy. Sa bali jay awanem, kun sa bali jay lipaten. Dito lipaten kahit nga sawen, han nga isun iti dapat nga kaslang mang-drive ta panunot mo. Because you cannot make a difference if you are being controlled by your past. So what are some of the past things that we need to let it go? One is past victories. The victories of yesterday and yesteryears are wonderful to celebrate and thank God for. But han kumanga digiti past victories, pagbalinan na tayo nga lacks, wano dentay kaslang ag-easy kakabsat, easy go lucky. The victories of the past are wonderful reasons to move forward. Not a reason to lay the armor down and sit down and relax. So, forget the past victories. Forget past failures. Mabaling nga da digitay failures mo iti last year kat malagip mo ita kat kunang mga ming kastiti na maya mga ming kastiti inaramit ko. There's nothing you can do anymore with what has happened. You cannot undo what has been done. But you can do something about the present and the future. And that is what God wants you to do. Step forward. Forget the past and press forward. Siyempre, kung kunang bayad ko mano kasting amin ni pa iso kaya, alakat if there are changes you can make, do it. But if you cannot make any changes anymore, well, accept what is present and kararag kati apo kat kunam apo awam aramida kun wanang taglabas importante kat aramidag jay right ita kat aramidag jay right as I move forward towards the future. Another thing kakabsat na dapat lipatan tayo, past hurts. Past hurts. Dagiti nakapaspasaktam. Mabalin nga dagiti tao nga nakapaspasakit ka, kabagyan, gagayem, sometimes brethren, kabsat ti apo, tadyaga mo, baka uray siya nga, dagang nga pastor, napasaktan da kayo,
kat no bakbakatan nyo pelang di ito'y kakabsat. You know with all of your heart, limitaran na iti napintas nga langan-langan. Limitaran na iti napintas nga panagserbi iti Apo. Adu kakabsat, iti dapat nga i-let go tayo. But basically, digiti talo, we have to forget the past and press forward. This is a wisdom from God. Masapol kakabsat nga amirism dating a wisdom, the wisdom of this point that I just shared with you. Ken kunam itang abundaway iti sarilim ken iti Apo kunam Lord, ipakita man kanya no anyaga dagiti kas lamang igawgawid iti panunot ko nga banag iti naglabas. Ket sapay ta digitoy Apo makita ita ket willing at Apo nga mangibeten digiti nga bambanag tapnon kaptek iti anyaman nga planon ken panggep mo kanya ken ti pamilya ita ken iti masangwanan nga aldaw. So, hantay kumagakapsat nga pakontrol iti past. Amen? Amen. Madadapelang dagiti saksakitan tinakam tayo kakapsat. At the message ko iti na minsan nga Sunday, keep a cemetery to bury unprofitable thoughts. Masapol nga the cementerio nga pagitabunam, pangikalyam, dagita nga pampanunot nga samon nga rebel nga pampanunot pay. Ang dapat sikat sementeryo nga pagnaldan di kitang unprofitable thoughts. Tano sika ti agbaling nga sementeryo, deta countenance mo aglanglangan to nga bangkay kakabsat. Kas kanto naglanglangan nga natay at sementeryo di panunot mo. Nga nakaitanuman, dagiti sakit iti nakem, dagiti failures, self-pity kan amin pay. No. If you want to make a positive step, dahil iti wisdom ngayon suro ti Apo kada tayo in this point. Forget the past and press forward. Amen. Well, I need not explain any further. I hope I was able to give sense of the point. Ket adda kada kayon kakabsat nga mangyapli karti biagyo, if you fail to do this, you are limiting your potential. So don't limit your potential. Open your eyes to avenues nga kayat kay pakita ti Apo ka, but you have to learn this wisdom. Number 2 positive step you need to make is this. Keep my eyes on the Lord. Keep my eyes on the Lord. Amoy palubos nga ni Satanas ibawing na iti panagkitam iti Apo. Make up your mind. Well, we may differ in situations, but look on the Lord. Whatever your situation may be, the Apo iti talyawan. We may not be the same in our dagiti positions tayo di panagbiag, but look upon the Lord. All of us had problems, various problems, but what is the wisdom? The positive step to make, imbes nga ma-discourage ka, imbes nga maupay ka ritnam, imbes nga reklamo kat agriri ka, well, syempre may igkas tayo ti Apo, ngayon kumita ka ti Apo, kat ti Apo ti pangipeksaan. Ti Apo pangiyepkasan tayo, dagitoy nga dagansen, anyaman dagitoy nga kasla, panagriri ti puso tayo kakabsat. But keep your eyes on the Lord. In Psalms 121 verses 1 and 2, the Bible says, Psalms 121 verses number 1 and 2, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. Dayjay gayang paggapuan ti tunong isu iti dapat nga talyawen. Verse number 2, my help cometh from the Lord. Itulong ko aggapo iti kini-Jehova, which made heaven and earth. Dayti katawen kakabsat, for you to make a difference, look upon the Lord. In 2 Kings chapter 6 verse number 16, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Palagip ko, na istorya may panggap kini Elisha,
Kandi di adipen na. One morning, rimor di adipen na from the tent. Kandi di kita na timata na kakapsat, iti aglawlaw. Nagbuteng isuna, iti makita na nga nalawlaw da kakapsat, da iti kabusor. Kahit napanay-nayaban ni Elisha, kat kunana, Sir, nalawlaw ta, da iti kabusor. Rimor ni Elisha, kat iti makita na kakapsat, kunana nga kasta, Apo, lukatam ti mata, da ito'y adipon ko. Iti nilukatan ti Apo ti mata, di adipon na han nga kabuta-bulag. Ngem, iti inopen ti Apo, di pa nagkita na kakapsat. Nakita di adipon na, nga ado, dagiti buyot ti Diyos nga nang lawlaw, ngam dagiti kabusog da. Kat napukaw di pa nagdalan. Kakapsat, dahil nga pa nagkita, ti kayat na nga sawen, pagkita mo namin. Dahil nga pa nagkita kakapsat, ibatik ka na kayo dito nga word. Kat tandaanan nyo, dayjay ti makuna nga 7th sense. Amen. May kapito nga sense kakapsat. Ano dayjay 7th sense, pastor? Dayjay nga sense, kat dayjay makitam iti Apo, iti amin nga sitwasyon ti panagbiag. You need to develop your 7th sense. As human beings, we are created with 5 senses. Sense of seeing, sense of smelling, sense of taste, sense of hearing, and sense of feeling. Dedi Pastor Amayon, kunana ide, agdamay kanem kunana, 6th sense ti tao. Do you know what is the 6th sense? It is called the common sense. Ure the 5 senses mo. Do awang common sense mo kakapsat, limitado ti maaramid mo. You need a good common sense. Amen. But I say today, nga the 7th sense is the most superior sense of all. Because uray ada problema pa nagkitam, uray ada problema ta hearing mo, uray ada problema ti panagraman mo, na COVID ka, di ka makaramanan, uray ada problema at pagangot mo, basta makitam ti Apo iti amin nga damo kan problema, you are okay. Amen. The 7th sense is the most important sense that every Christian should develop. Taking a sense is the ability to see God in all situations. Amen. Tawag na 7th sense yung kakapsat. Eh kat no awan de, ta 6th sense kan 7th sense mo, di ka tabiyag mo, nonsense. No awang common sense tayo, kan awan de, 7th sense tayo, balit ibiyag tayo, nonsense kakapsat. Awan, pulis tayo nukwa. So nga, if you want to make a positive step this year, develop your common sense, that is a wonderful skill. But learn the wisdom of the 7th sense. Amen. Ikiti da duma ko na da tenth ay ko na da makikita da dito makikita. Da tayo kakabsat 7th sense ti ada kada tayo. No, the problema ti Apo ti makita. Amen. No, the blessing mo ti Apo ti makita. Amen. Oh, kada giti planong ti Apo ti makita. You see God in everything. That is the 7th sense. So again, I hope I made the second point very clear to everyone. Very applicable. So, number 1, forget the past and press forward. Number 2, keep my eyes on the Lord. Number 3, kakabsat, ng positive step that you need to make, trust the Lord's way and work. Trust the Lord's way and work. Agtaleg ka iti wagas, ken iti aramid iti Apo. Now, let me just quote Proverbs 3 while you are copying the point. The Bible says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. That the own understanding ting amin kakapsat, that iti makuna nga common sense. Ngayon amuyo, there are times nga iti Apo, ti gunay na kakapsat, saan nga maawatan di common sense. Iso nga ijay,
Dahil 7 cents, masapol mo ti pamati ti daytaw eh. Nakita nyo kakabsat? Example, idi ko na ni Apo Jesus, kadigiti disipulo na, pakanan tayo, digiti tao na kakabsat, kasano nga i-cater da iti makan, uno kanan, ti 5,000 nga lalaki. 5,000 men, amuyo mo ito kasanong kapig sa mga tilalaki kakabsat. Amen. Pero, no common sense, kasla, kung na digiti disipulo, awan common sense ni Apo Jesus, aya, mabalin ako na da. Iso nga mong bat di tao nga, da common sense na, ni Philip sakit di jay. Kuna ni Philip, da common sense na eh, kuna na, Lord, kuna na, kat, adayo ti paggatangan ti bread, it makes sense nga, peso. Aya, ito tumapang kapela, gumatang bread, naladaw nga, gunayan na kakapsahan. Kakuna na, Lord, ada ubing ditoy, ada 5 tinapay na, ada 2 nga ikan na, anong kasano nga makaanay? DJ kakapsat, common sense man di jaya, di ngamin. Amen. 5 nga tinapay, 2 nga ikan, pakanong ti 5,000 nga lalaki, kasano nga makaanay? Common sense ang tawag dyan. Ngayon ni Jesus Christ, at daking kuha na 7 cents. Kaya, kung ni Apo Jesus, iyigid to'y na tinapay kanikan. Nagkararag ni Jesus Christ. Kadidikuan kakabsat. Ang anak kay basket yo kung na, kinarga na naging basket. Nakapangan kakabsat ti multitude. Among may experience, dagiti miracle, kan blessing ti Apo itakatawen. Noang kagtalag, iti pagayatan, iti wagas, iti Apo. Yes, we need to exercise our common sense. Ngayon ulite, at the time na ti Apo kakabsat, ti wagas na, kat awan iti common sense mo, ng masapol na talit kalata iti kayat ti Apo. Surutom lata di pagayatan iti Apo. At may isang membro dito iti ng awan da itan. Mapan na questionan kakabsat, detapan ng ti tithes. Kat at the common sense na ng awan 7 cents na kakabsat. Kunana ide, nasa no kumangan, thanks ka, di ba awang mabatiging ka, nakarigrig at tibya, kung kunana kakapsat. Es la kuma, o 15,000 ta sweldo, itimes mo ta 1.5, o ag-offering ka 5 gasaw, sa kakanupay at first fruit, at dapat mabatiging ka. So, no alam di common sense na, at dapat punto na kakapsat. Ngem DJ nga common sense na, isot ng limitar kingkwana. Kasi han naman nga kinita ti ibagbaga ti Apo, kat saan nga talagtap no agtulnog ti ibagbaga ti Apo kingkwana. Na tayo nga Kristiyano kakabsat, for us to experience the abounding grace of God in our life, we need to have faith in the Word of God, obey it, use your 7 cents. Di ba? So kung nadaging kagat, anya mo, deti no, bramo na nakko. Use your common sense. Kunada. Anak ko na natin Espanyol. Sentido común. Kunada ka. Usaram ta sentido común mo baraw. Kunada ka. Ibagat mo ka na kayo kakapsat. Usaran nyo mo. Deta bay kapito nga sense tayo. 7 cents. Okay? So, positive step. Number 4 kakapsat. Amen. May kapat. Okay? Walk in sweet fellowship with the Lord. Walk in sweet fellowship with the Lord. Okay? Walk in sweet fellowship with the Lord. Dahil nga tawin kakapsat, mabalin nga ado dagiti mamit tayo nga tattao, ado nga acquaintances iti mairugi, maybe you will be working in a new job, so you will have to adapt yourself to a new family in the workplace, or you might move your house, mag-move kay di pagtangam. Okay? So, mabalin ka kapsat ka doon di acquaintances nga mamit tayo, ngem datayo ka kapsat, we are called to make a difference sa dinuman ti pagkaibayan tayo. Yan naman ti trabaho, sinuman di mamamon, you're called to make a difference in their lives. And the step that you need to make a difference in their life is you must maintain a sweet fellowship with the Lord.
Iarig na dahil kakabsat, awang may buyag tayo kadakwada nga nasayaat, nohan na makargaan dahil puso tayo iti Apo. Masapol nga dahil nga karamba, mapnek, marnek, iti panakipagpag na panaki-fellowship iti Apo. Tapnon siya sinuman ti may encounter tayo nga tao, we can make a difference in their lives. We are bearers of the light. We carry the torch kat data nga silaw timang rubrug kakabsat kat dayjay nasamit nga panagilanglangan mo iti Apo. So ano baybay-am, data pa nag-devotion mo, no mabaybay-am ti prayer life mo, maideb ta silaw mo kabsat. Mapuyupoy ta apoy mo. Kat dayjay to pa nakiminggen mo kat iti unbelievers. Awanton strength mo nagtakder. Tatiga po na kakabsat, ket napuyupoy jay apoy mo, napundi jay silaw mo. So, if you want to make a difference, this is the step you need to make. Walk in sweet fellowship with the Lord. So nga mo yung, siniryusok jay kuha ni Pastor John nga daily bread. Kakabsat. Kat dito church tayo, every November kang December, basta umayon kakabsat, naisigsigot ni Pastor John Ide. Agorder tayo tapi CBS ti mga 350-400 nga daily bread. Ito libre ito nga base. Libro, kakabsat. And we require all members to buy a copy of that daily bread. Kaya ang devotion, tatangatawan kakabsat, kat nagkurang. Tanakag adumutan iti members tayo. Kan napanunod ko adu kayo nga dita abroad. Kan awang kada kayo deti edition ti daily bread diti Pilipinas. Adamon ti quarter daily bread yung ta. Okay lang tamot dayjay. Ngem simultaneously awang kada kayo deti edition diti Pilipinas ket napintas ti edition diti Pilipinas. So insuro ti Apo kanya nga picture dayjay daily bread, every day, kat i-post ko yung ta Facebook. Pinicture ko itay, kat nakita, ada nag-like kada kayo, ada nag-comment, ada nag-share. Praise God for that. I-share yung kakapsat na amuyo, to ada friends yung mabasa na dayjay, baka danto may sa nga article nga pakatatsan di poso da, kat isuntun ti pang openan ti Apo kadakwada, tapnon maya sidit mo isuda king kuana. So nga, i-share yun lang tangi i-share kakapsat. You know? Kaya data, sweet fellowship with the Lord. Ugaliing mag-daily devotion. Nag-devotion kayo mo natin, bigan kakabsat. Alam natin, nagkararag ka, no, di ka talaga nga, dinukatam di Bible mo, inalam di daily bread, kung nakisar-sarita ka ti Apo, itay bigan. Data kakabsat, if we want to make a difference, if we want to make a significant change, kabsat, aramidam deto, ikat makitam, uray mo maawatan, dito bagbagat kita. Basta aramidam lang dito eh. Every morning, ang devotion ka, makitam to, at pagbaliwan tabiyag mo. Sigurado dito kakabsat. No awang pagbaliwan dito biyag mo, kakabsat, baka kasapulam ti maisalakan. No save ka, kung nagbasa ka ta Biblia every day, sigurado nga pagbaliwan tabiyag mo. That makita you will be a more strong person, a more powerful Christian, na ingel ken natadem kakabsat iti biyag mo nga makisarita iti tao. Number 5, may kalima kakabsat, positive steps in order to make a difference. This is another wisdom. Number 5, choose the reproach of Christ over the pleasures of the world. Choose the reproach of Christ over the pleasures of the world. Agin inagaw kakabsat, daytoy nga banag itibiyag tayo everyday. Identify yung dagiti at dati panunod mo it falls ka dati dua nga category. Na inlubungan, nga pagkapagaragsakan, wenno di panang surot ti pagayatan iti Apo. Many times, daytoy kakabsat, iti ayan, iti crossroad, di ba tayo? Meaning, ditoy nga, daytoy iti problema no struggle, iti mind tayo. Now,
No ipalubos tayo magkakapsat, nga kanan na tayo tinainlubungan, kat pilyan tayo tiragsak na nainlubungan, agad bumakaw tayo Christian life tayo, lumamiis tayo. No pilyan tayo magkakapsat nga surutan, di ito'y paganurutan kung susuro ti Apo, at dadama sakripisyo ti biyag tayo. So musikat agpili anat pilyan. Kat ti tendency tayo nga humans kakapsat, we always choose what is comfortable. No anya DJ kas lang pagsaya ata, pagka-comfortable, komportable. Pero I want you to know nga ti panagtunog ti Apo kakapsat is not always easy. Kabulbulo na kakapsat iti panagsakripisyo. Ti nakariga kakapsat iti kanman iti manem. Kadigiti young people ko na, because setting spiritual goal, learn to deny yourself. Ti maysa nga training, nga i-training mo tabagin itatag kakapsat. Lalo na ubing ka, hala nga ubing, amin tayo. I-training mo tabagin. Gano'n, da ibaga ti Apo, willing ka nga mangi-deny, di bukod mo nga pagayatan, kat surutong di pagayatan ti Apo. Once nga isigsigod mo ti biyag mo de, tagat training ang tibagin. Saan to narigatan king ka iti agtulnog, dagiti dadakkan nga ipaaramid ti Apo. Kaputan na sursurong ti pananglipat iti sarili. Example kakapsat. Deta lang panagtays, alam deta panagtays, agad basic nga panangtid iti Apo dayjay, ay kakapsat. Dagiti daduma, siyempre, dagiti young people, hanapay napag-asa na surusuro tinagtay, numangrugi, alagat medyo masayangan. Dito kunak idikan man, first fruit dito in discuss ko idikan man ti young people. Numaminsan ta makalawas nga, milti ka, hangka di mabalin nga maminsan lang makabulanan. Matay ka kadi, numaminsan lang makabulan, nagmilti ka. Ipatay mo nga ta. Haan, di ngamin. No di ka, it's just a matter of self-denial. Di ba? Hanggang matay it's just self-denial Ngayon panunutin. DJ saan mo pinagmilti di talong alawas, inurnong mo nga may first fruit mo ti Apo ko na. Na minsan ka na nga nagmilti, nagdakkel deta nga improvement ti Christian life mo. Because number 1, na ay ayong ti Apo, number 2, na isurot mo tiritnam nga agtulnog iti Apo. Aging gagakapsat, nga mo aramidan dito, hamunto pulos may surot taritnam nga agtulnog ti Apo. So if you want to make a difference, then may isang positive step na training mo di bagim, self-denial. Agasam no, DJ young people, kat aramidan na DJ ngayon advice ko, manot milk tea, dito yung kakapsat kat 150 yan ta Macau, milk tea. Tanlo, 450 pesos a month, times 12, that's more than 5,000. So at the end of the year, nakaragsak ako na ng Apo. Deto'y nga, nasurok ka 5,000, pinag-milk tea ko madeti Apo. Nang in-deny ko di sarili, taitid ko mapara dun ka. Kakapsat, worthwhile nga banag na ijay. Amen. Ikaw na ni Apo Yesu Cristo, whatever you lose for my sake, you will find it. Amen. But whatever you keep, kunana, you will lose it. So, anyaman gayam ngayon, give up mo, deny mo ka ng sakripisyo, gapulang iti Apo, masarakam to, dakdakil to pa'y kakapsat. So nga nakapimpintas deti nga addang ti panagbiag. Learn the wisdom of self-denial. Let me give to you number 5. And number 6, kakapsat, number 6. Okay, may kanem. Dito tayo siguro pala patinggat, baka no ma-impact kay unay no ikuwag amin dito yung kakapsat. So, ato unay, di nga digestion tayo pala. But let me give you number 6. Positive step. Learn to be more patient in trials. Learn to be more patient in trials. Sursurwem ita. Iti adu nga panaganos. Iti adu nga panubok ti panagbiag. May pakita man. Makita kami ni kakapsat. Kakapsat, sino kata kayo ti adda pa kasusuotan na ita kakapsat? Ay natima na.
At dada nag-message kanya kadigitoy. Wala na pastor ikararag kat apo sa salubang digidi pa kasuutak ti panagbiag. Amuyo kakapsan, ma? Amuyo kakapsan, do ado digiti pa kasuutang iti panagbiag. Ti kasukat na kakapsan kat pamendisyon. Laglagi pa nyo dahil kakapsan. No apay nga ti apo, upay na digiti pa kasuutang ti panagbiag, panangisagana na kingka iti pamendisyon. Pintas day kakapsan. Iso nga, no among nga kasday gayang iti agbalin nga resulta at panubo, ako tagan anus ka, di nga aming kakapsan. Ha? Kalati aring dagtoy kat no ilaklagat mo ta papeles mo umay di tahaway kat apaw, nakarigrigat. Ala na padasan yung amin deta kakapsan. Adong atong mo, nga mapanta DFA, mapanag-follow up, agkara pa Manila ka, nagrigat di mo pa nag-secure document. Kasursulit ko obra, hindi na kakapsan sa totoo lang. Tamapang ka, pilpilan ta, nag-apply, managipyo, wala, hindi may ka, di ta kakapsan, alaga, nakarigrigat, di kami nakakapsan. Aglalo no, busy person ka, inaprapin mo lang kat pauna yun. Yung no panunutan, DJ, papanam, DJ pagturungan, DJ nga rigat mo kakapsat kat kasla worthwhile. Ano sa tanong, among nga na worthwhile, di pagturungan na, beamo mo nang kuma, di kami kakapsat kaya. Maupay ka ko mga give up. Kastanot ti panubok. Amo tayo nga di ito'y panubok, adanto na saya at nga ibanag na tibiyag tayo. Kada ti apo, ti ima na ti likudan, di ito'y nga panubok ang trabaho. Gapoy ti daytahan ko may binsa-binsa amin ng ado DJ nga blessings. Ngayon, gapo ka di ito'y kakapsat, agan anos tayo. Kuna tayo, wala. Napintas ti pagbanagan na dito. Naplano ti apo, all things work together for good amin dito. So nga, apo ko na, ikalawang ti panakaawat ko, ikatang ti panakaupay kanya, so katang tirag ko, panangina naman, ti paginagam apo Diyos, ket no adadaman na giti desisyon nga rubeng aramidag, ikanak ti wisdom, tapnon sa anak nga kamali, nagiti aramidag na desisyon apo, tapnon di kastagat magnaaklat apo nga naragsak, rejoice in the Lord always. So nga, kita nga tawag kakapsat, rejoice in the Lord always. Amen. Amen. Ano yung palubos nga, hindi problema kakapsat kat pagrabutan na trupa tayo. Amen. Sayang mo, di kita i-apply tayo na trupa tayo. Kakapsat, kung kamulang problema kat rumabot ti trupa tayo kakapsat. Iso nga, deto'y rag-o kat libre nga agas dito. Libre nga agas deto'y rag-o. Kat masapol kakapsat, nga tunuyan tayo iti panagtalig ti apo, dati ibunga na kakapsat, pagsayatan ti Amen. So, ituloy ko ito maminsan. Amen? I hope nga naka-bendisyon ka dahil dito. Isot impress ko, di kalman ti Rabi ito. Kit-kitagat, alagat hanggang mo't nakag-join ti Rabi in. So ako na, isot impress ko, amok na maka-encourage ka, di kakapsat. So, amoy, hindi nga message, kat kwa, momentum. Bale, isot pangalan yun, buwelo yung itangatawan. Umuna nga Domingo. Dito, iti bilang mo nga pagbuelwat, ko ng apo. Uri ang nagsang-atag kita, nakasaganan ti pusok sumakan. Amen? Nakasagana man ang ti pusok apo, nagdalyasat, gapo kadigitoy nga mensahe. To God be the glory. Amen?